Naš novi projekt adresira jedan važan i vrlo kompleksan javno-zdravstveni problem, a to je prehrana, odnosno poremećaj u prehrani. Poznato je na globalnoj razini i kaže izvješće takozvanog Global Nutrition Reporta da je prehrana vrlo veliki društveni problem. Primjerice, čak 1 od 9 osoba pati od nedostatne prehrane, a čak 1 od 3 osobe pati od prekomjerne prehrane, odnosno od pretilosti. Nažalost, Republika Hrvatska uopće ne zaostaje za tim negativnim trendom, dapače, izvještaji Svjetske zdravstvene organizacije koje prate korelaciju prehrane sa pojavnošću bolesti, posebno ovih nezaraznih bolesti, ukazuju na trendove u Republici Hrvatskoj koji nedvojbeno pokazuju da je prehrana podloga mnogih teških oboljenja. Bilo da se radi o nedostatnoj prehrani ili pretjeranoj, dakle pretilosti, u oba slučaja podloga je zapravo neizbalansiran unos nutrijenata. Bilo da se radi o prekomjernom unosu loših nutrijenata ili premalom unosu dobrih nutrijenata. Takva strategija prehrane dovodi do poremećaja, do niza poremećaja u organizmu, kao što je porast glukoze u krvi, masti, kolesterola, porast visokog tlaka, što opet dovodi do niza bolesti, kao što je dijabetes, kao što su kardiovaskularne bolesti, koji dalje predstavljaju primarni uzrok smrti i naravno tumorska oboljenja koja predstavljaju drugi najvažniji uzrok smrti. Ono što je dodatan veliki problem, da te sve bolesti zahtijevaju dugotrajnu, skupu terapiju i vrlo često dugotrajnu hospitalizaciju pacijenata, znači boravak pacijenata u bolnici. S tim povezano je da ti pacijenti koji dugo borave u bolnici zapravo pate od malnutricije, znači od nedostatne prehrane, bez obzira što je primarni uzrok njihovog boravka u bolnici. Razlog tome su često bolesti koje su dovele do toga da ljudi ne mogu normalno uzeti hranu na usta, primjerice kao posljedica moždanog udara, često ljudi ne mogu prožvakati ili progutati hranu, ili nekih neuroloških bolesti, ili, što je vrlo česti problem, oboljeli od malignih bolesti dobivaju kemoterapiju, uslijed toga im je mučno, dolazi do povraćanja ili do oštećenja sluznice gastrointestinalnog trakta, pa čak i ako uzmu hranu, ona se nedovoljno apsorbira u organizam. Stoga ti pacijenti zapravo pate dakle, organizam njihov slabi i oni se puno teže bore sa poslovnom bolešću i puno sporije dolazi do ozdravljenja i čak je poznato, dakle postoji nedvojbeni statistički podatak da 20% hospitaliziranih pacijenata zapravo umire kao posljedica slabe uhranjenosti, a ne kao posljedica primarne bolesti. Da bi se to na neki način spriječilo, danas su razvijene razvijena više oblika hrane za posebne medicinske potrebe. Dakle, to su pripravci hrane koji imaju vrlo strogo izbalansirane sve sastojke koje su nužni za organizam, prvenstveno protein, hidrate, masti i slično, i koje onda se daju pacijentima bilo kao zasebna hrana koju može pacijent uzeti na usta ukoliko može ili na neki drugi način putem sonde ili kao dodatak prehrani da bi se zapravo spriječila ta pothranjenost koja je nastala kao posljedica nekih drugih bolesti, odnosno drugih poremećaja. Na hrvatskom tržištu postoji velik broj proizvoda za posebne medicinske potrebe. Međutim, većina tih proizvoda temelji se na tradicionalnim sirovinama kao izvorima nutrijenata koji daju uglavnom slatkasti okus hrane. Osim toga, senzorski gledano, ta hrana je prilično aromatizirana, znači prilagođena je zapravo domicilnim tržištima globalnih proizvođača, a to je uglavnom SAD i Zapadna Europa. To se činilo kao problem koji vrijedi istraživati, vrijedi rješavati i oko toga se okupio tim istraživača iz instituta Ruđer Bošković i iz Belupa kao jedinog regionalnog proizvođača hrane za posebne medicinske potrebe.
pažnja će se posvetiti izvorima proteina, vlakana i antioksidansa.